Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda Batı Afrika ülkesi Benin'in Saba şehrin Katuka köyündeyiz ve burada çok büyük bir kabile var. Fulata kabilesi. Eski camileri budur. Burada namaz kılıyorlar. Çok dinine bağlı bir köydür ve Allah nasip ederse onlara da yeni bir cami yapacağız. Doğaya zarar vermeden, ağaçlara zarar vermeden şu alanda onlara yeni bir cami yapacağız. Camiyi de 22 Temmuz 2023'te şehit olan ve aynı zamanda Umut Kervanı çalışanı olan Şehit Sacit Pişkin adını veriyoruz. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten cami çok isabetli bir yerde yapıldı. Rabbim kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Ya Allah. Allahu Ekber. هذا البلوكي قد بدأت صناعتها ولله الحمد. ونحن في قرية كتاكو. البناؤون بدأوا أعمالهم ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم. وهذا مدخل النساء. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
tenu. Ya o fami. Ya o ji. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. تقبل منهم يا الله، يسر لهم امورهم يا الله، وفقهم لما تحب وترضاه يا الله يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. تشكر الله Umut Karavani. Tashakurullah. Umut Karavani. Tashakurullah. Umut Karavani. Assalamu alaikum.